Drugi. Pitam, jesi radila silikone ili ultra prirodne? Da, silikone sam radila, ali izgledaju kao prirodne, a što je najbitnije imam ove, vidiš, I ne smiju se one puno Radi. iskat ko ove, znaš, ono to treba lagano. ma smiju, nije to ni. Boli li te? Pa ne boli me ništa, hvala Bogu. Pa je li to teška operacija, mislim? Mislim, je li to... Nije teška operacija, vjerujem, ništa. E, Nije to ništa teško uraditi. ali bil vjerovalo da sam se ja dugo mislio, znao sam da su nje urađene, nisam niko ih pitao, ali su misli u tebe, jel su urađene ili nisu? Zato što moje izgledaju baš prirodno, tako. Jel tako? Čekaj, samo da vidim Bradavic kako izgleda, majko. Bradavic. Ne može to. To ne može, žao mi je. To ne možeš vidjeti. To samo može... Ne! Nemoj, molim te. To samo može da vidi moj dečko. Znam si kako njemu sad dok on gleda ti men tu traži da mi vidiš to, mislim. Kako će se on osjećati? Hoćeš to sa mnom u krevet, hoćeš? Hoće Marta, Bogu mi, ajde. Pošto je Ne ovaj treba krevet muško. slobodan, Vidiš ti gladnoj kumi, kruna u umi, ona od mene odmah u krevet. Pa ja sam zbog kreveta i došao, tako je. Na bazi. evo, znači ovdje ćeš da uživaš samo da se radi. Ja sam došao da uživam.